itabidi mkafanye uchunguzi wa masuala fulani kwenye hii national. Bizaba ngombwa ko mukora iperereza ku bibazo bimwe na bimwe kuri iyi laboratoire y'igihugu, laboratoire ya leta ya Tanzania yari ishinzwe gupima coronavirus. Hari amakuru menshi avuguruzanya ku buryo budasanzwe. Twagiye tubona basohora imibare abanduye inshuro nyinshi. Navuganye n'inzego zishinzwe umutekano n'ubwirinzi muri iyi minsi, ntanga icyerekezo cy'uko abantu bagenzura imiterere y'ibi bipimo. Ibyo bipimo bimeze bite? Ibyo bikoresho bimeze gute? Kenshi nakunze kuvuga ko ikintu cyose uhawe atari ko kigomba kukubera cyiza. Abantu bashobora kuba bakora neza, ibyo bikoresho bishobora kuba bikora, ariko nanone abantu bashobora kubyica nkana kuko uru ni urugamba turimo. Ndamushimira cyane umunyamabanga mukuru mushya Professor Muchembe. Baragiye bakora na kufanya mambo bakora ibintu bikurikira bakoresheje ibikoresho byacu. Tulichukua sample za mbuzi, twafashe ibipimo by'ihene, tukachukua sample za kondoo, dufata ibipimo by'intama, tukachukua sample za papai, dufata ibipimo by'ipapayi, tukachukua sample za oil ya dufata ibipimo by'amavuta y'imodoka n'ibipimo by'ibindi bintu bitandukanye, tubijyana kuri laboratoire bila wao kujua, ariko bo batabizi tubiha amazina. Sample ya oil, urugero nk'ibipimo by'amavuta y'imodoka twabihaye izina rya Jabil Hamza, umugabo w'imyaka 30. Ibyo byagaragaje ko ari muzima. Tulipopeleka sample, tujyanye ibipimo by'igifenesi twari twahaye izina rya Sara Samueli, ambalo tuyipa jina la Sara Samuel, umugore w'imyaka 45. Ibisubizo ntibyagaragaye. Tujyanye ibipimo tulipopeleka sample by'ipapayi twahaye izina rya Elizabeth Anne, umugore w'imyaka 26. Ibisubizo byagaragaje ko afite coronavirus. Bivuze ko amazi yavuye muri iyo papayi yari afite virusi ya corona. Twajyanye ibipimo by'inyoni y'inkware, ibisubizo bigaragaza ko irwaye. Twajyanye ibipimo by'urukwavu, ibisubizo ntibyagaragara. Twajyanye ibipimo by'ihene basanga yaranduye, tujyana iby'intama basanga ni nzima, n'ibindi. Tukachukua kondoo akawa negative, na kadhalika. Iki kibazo President John Pombe Magufuli wa Tanzania agaragaza ntikiri muri Tanzania gusa, kuko hashize iminsi hirya no hino ku isi uhereye mu bihugu by'Iburayi hagaragara ibikoresho byo gupima coronavirus bidakora neza ku buryo bitanga n'ibisubizo bitari byo ku bantu bamwe na bamwe bapimwe. Ibyo bikoresho bidakora neza byose icyo bihuriyeho nuko byakorewe mu Bushinwa, ku buryo ibihugu byinshi by'Iburayi ndetse na Turkiya byahisemo kutongera gutumiza ibikoresho mu Bushinwa. Ibikoresho leta ya Tanzania ifite byinshi niba atari byose byatanzwe nk'impano n'umuherwe wo mu Bushinwa Jack Ma, umuyobozi wa Alibaba. Ibihugu bimwe byatangiye kwishakamo ibisubizo aho kurambiriza ku nkunga z'amahanga, bikaba biri gushyigikira abanyagihugu babyo bafite ubumenyi mu guhanga udushya. Nko muri Senegal na Ghana, abashakashatsi baho bamaze kwikorera ibikoresho bipima coronavirus, kandi bikavugwaho kuba bitanga ibisubizo byizewe mu gihe gitoya ndetse no ku bantu batagaragaza ibimenyetso bya coronavirus. N'urugero ibindi bihugu bishobora kwigiraho. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Komeza ubane natwe umenye amakuru menshi y'ibyo wibaza wungukira kuri uru rubuga.